Sing sabar ya kulub, masan tokel kayak ke oli sing sabar ya. Iya. Ajak lalen, like subscribe, dibagi kena. Corona, corona, kono lunga. Corona, corona, kono lunga. Ente ngeplay bro, ente ngeplay, ngeplay. Kurang, Bro. Ente kurang. Duh, enteng banyune. Pimen ya, bridging wingi ya sentek bro, cuman uli semene tok. Kakak maning. Padahal tuh kemarin, Bro. Kudune biasa ya, Apa gue? kerja di situ ya. Kerja. Kerja. Yang terminal di situ apa? Ah, seminggu ini siapa ya? Aduh. Tim laku ke didudak. Oh iya, kan malam minggu. Kayaknya pengapel ke. Pasti sih dah. Weh, Pak, ada apa kon kene? Engko anu kudus ka pernah mendem iki ketok. Kok dia apa sih kon gadangane wani? Lagi anak-anak kayak kita diusir ya. Gila, nih Bayu Cuk. Menter boy bro. Yo ning aku. Yo. Adang bulane kaya rina rembulane sing awe-awe. Mas Amin mengendi yo wis dendane awit mau karo teka-teka. Janjiban meneh Kak. Untuk kopret, mangan deh, untuk kopret daru-daru meneng wepan gak diapa kon sih? Setan kon ya. CM pira ya? Hongkong kayak mumet orang metu-metu. Hari metu kena godoku mobil. Orang metu paling kentir. Payah. Ih, anu wong kentir, ledek yuk. Permisi. Assalamualaikum. Kowe apa ya Mas Amin? Pak, ya ada Mas Amin. Pak, anu Mas Amin. Ada tamu. Tamunya siapa sih?
Di tamu nih gani ora katon. Wong gede kayak kita ora katun ya. Emang matanya kudu diperiksa dia. Piye wujude? Ya wis meneh mlebu. Monggo Mas, disabi, Bapak tak resek-resek mana ya? Nggih, Pak. Monggo-monggo. Lah, corona wis ilang ta bebas Jakarta aku. Ya ki mumet luru duit. Pak, jero sama Pak. Oh, ana tamune dene kon kae jero. Apa miki? Siapa sih? Mas, bisa nungguin mana sih si mau dendani kak? Iya, mau. Maaf ya. Masih mau luru kerja. Mau masa depannya cewek monggo. Wih, masa depan apa? Lu ah!